Shugor nakaslem jong unongsan Hima. Kajing tua Khyndew ke bajur bah kalaja hak step jong skining kong katayo hakaway na kijaka hak shnong Umlieh West Khasi Hills District hadian ba uslap u bajur ulane mentala katuk anisngi usodar ka shnong Umlieh uba ibi marngar uliat hu ba kadege jingja kalaja hak por Khyndew shiteng jong step ke skining kong katayo hak bah hak jing tua Khyndew ke Surok Umlieh Mawlangsu kala Shah khanglenti ba Sahkut hakayat ka Ïing shushu hak jing tua Khyndew kaway ka Ïing mau Shimala kabadang punan kam ban shong dukan bat kawai kemaru tivan kila syatap terlep hendai don bok ba omsyam nadon menu-menu bamensau namar bahak ketika por kibreu kimsyam lapat don setia hapo jong ketika Ïing kadai jong uba onisha walang bat kakong mian sidaris lingkhoi katba ketika kali kepala syatap terlep kadai jong uba Derek nong phut nakashnong Umlieh syuk nalor ketika Ïing bat ketika kali kidon ru kikatu kani teli ki Ïing kibadan marjan kila syatap Khyndew melumala halor kani jingja UMLA kanong ston uba Gabriel walang Marayu jingtep marmar ulah yar syaktiga jaka ban penlong hi kejing jurip syushu halor kini kejing tua Khyndew ketenat PWD Nongston Marayu jingtep kila shimkya bat pharu iki korpu shilum ban pha pen khut no ya ketika Khyndew kebala tua Tingwan juga hari ini ketika Marayu ke keluar pada step arkunta kalau ada ini bah kadang kali ke jingji absorpsi balat kadang kali ke jing tua kadang kali belum karena kaba la tua la ban ya koi ke Ïing kali buat subun di jinjulor kali ke jaka abang wan ini kelas lagi dalam jam mat masih sukuman kendiat bak menang ubai di mensimbreo di balas akta kali ke jingji absorpsi Rewala kata kalau ada subun bak kejing tulon bak ini ya kejing tua ke bah sirkai ngah apa nongstong yang terakhir kalau ada ke bah kadang-kadang ke sini kong ke bah ini bah kejing tua ke bah habu sirkai bisi agak yang tu SP BDO engineer dan PhD kalau kita lah keloi banyak terakhir itu kan mana yang ke administration tu bak officer kita terakhir berkat bak kita keloi kita keloi sebut sini akaban jurut lang bak sedang nak ban terakhir berikut mau ya hari kita